Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Flash News. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité récente qui concerne la France et l'Algérie. Le chef d'état-major des armées françaises a formellement démenti toute demande de la France à l'Algérie concernant l'utilisation de son espace aérien pour mener une opération militaire au Niger. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les faits, les déclarations officielles et les éléments qui ont conduit à ce démenti. Restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Avant de rentrer dans les détails, il est important de souligner que les informations initiales provenaient de la radio algérienne, qui avait annoncé que l'Algérie avait rejeté une demande de la France d'ouvrir son espace aérien pour une opération militaire au Niger. Cependant, le chef d'état-major de l'armée française a catégoriquement nié ces allégations. Voyons maintenant ce qu'il a déclaré. Selon les déclarations du chef d'état-major de l'armée française, la France n'a en aucun cas demandé l'utilisation de l'espace aérien algérien dans le cadre d'une opération militaire au Niger. Cette déclaration a été rapportée par l'agence de presse Reuters, ce qui lui confère une certaine crédibilité. Il est important de prendre en compte cette déclaration officielle. Ce démenti officiel met en évidence la confusion et la politique de désinformation menée par le régime militaire voisin. Ce régime a l'habitude d'utiliser des moyens médiatiques pour propager des mensonges et promouvoir un héroïsme imaginaire. Le but de ces actions est d'endormir son peuple et de créer une perception de victoire. Je vous laisse écouter ce reportage. أعلنت الإذاعة الجزائرية نقلا عن مصادر رسمية رفض الجزائر لفتح مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي للقيام بعملية عسكرية في النيجر، ويأتي هذا الموقف تماشيا مع موقف الجزائر الرسمي الرافض للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدا بأن التدخل العسكري في النيجر سيحدث منزلقات أمنية خطيرة تؤثر على كل دول المنطقة، حتى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أدان الانقلاب العسكري في النيجر قال وأكد بأن مآلات الانقلاب هي أهون من مآلات التدخل العسكري في النيجر، وبأن هذا التدخل يمكن أن يحدث حالة فوضى كبيرة ويسمح بعودة نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة. وربما هذا الموقف ليس بالجديد، حيث أنه قبل أكثر من عام ونصف قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي الذي كان يتوجه للقيام بعمليات عسكرية في ما سمي بعمليات برخان في الساحل الإفريقي، وهذا أيضا ما يؤكد هو رفض الجزائر لهذا التدخل العسكري واعتباره تدخلا خطيرا، حيث أنه توجد علاقات قبلية وأسرية بين سكان المناطق الحدودية الجزائرية وسكان النيجر، وهذا ما لا يسمح حسبهم بالتعدي على النيجر رغم الوضع الخطير هناك ورغم الانقلاب العسكري وما يقوم به المجلس العسكري، إلا أن الجزائر تؤكد رفضها لأي تدخل عسكري في المنطقة. وحسب الإذاعة الجزائرية فإن التدخل العسكري بات وشيكا بعد تقديم السلطات الفرنسية لطلب من أجل التدخل.